Shi benda ban konkret ya ke Jubilee rupa bat ke jingpen kentang nendro sok belai. Ke Holy Spirit Church Parish Umulong kalau yo hado lais pa nya pengut ki habarit ki bala pediang yo Jisu hagasin ke Bandengkong. Bar hado kumbalai spa khat sangut ki samla ke yo pediang ya ke sakramen jingpen skam. Agani ke jingle niam umos Reverend Ferdinand Khar lindo sat ke jalan niam Juwai. Ula pendap ya ke kenya ke kriam. Haringkat ke jingan sandan lang Father Poli Karpus Shala Parish Priest ke Parish Umulong pat ki wede kilindo soblay. Ya Jubilee ski borang basut ipi di bangsa yang ini kesakramen jibiskan. Badan ketika mulai penman ipi tu kemen, tu kemen. Teman tu kemen berbol khatam pi lakian dua ujisu yo jik kemen du dago amu wan sana pi iknarin ngan saduai ngan sebukti halo lempi Mas wa gerbang ya pi wan ya kesakramen jibiskan. Ya ayo ya boleh wala ai yang ikat kini kikun tado kini kerja kemenyan angkut masih tong jukim juki ya pi ki samla kena dan ke samla ki bansaya ya kena kesakramen jibiskan. Ya ayo ya boleh lakuku ya kilonging ng semtini kipikpa bandan pi kikun ban ai budong ya boleh ban saki ya boleh ban ai jibben ya kipikpa ban terpang khantam yang ini menterisi ni kemen kum kedenda bandan kum mapi ijekul ku jomblay usor jong chokha chomban membadu sakramen ban iyo ipi kun jong kebalang nak kebentai jopi go pediang pemelian bakul senukong agit jopi ujisu ong kumne ngalong pu bon ya labreng ja baba yomi pu badi ya gawai asnam jaga u im hanga nga im hau ya pi yang ya sakramen jipuskem lamba dari sakramen jipuskem hoy nak baptisma ila lalong ikon jonglei ikon baca ikon sir ikon bendo pun dasi yo kata ro hakata ka jinglong do jinglong itu lupa jong ujisu andai nama dan sakramen jipuskem kanang penskem susu ya kata jinglong pun lei jopi nang penskem susu ipi bapilong kita tinong yo petalan kata jinglong sim jinglong nong lendo jinglong nong itu lupa jong kris yang pan pun saya yang bersih berkut halor tinggi ban pun skem ini hari tinggi bagi dia sering yang kris pun play dua jalan barang cepat pom sim